Voin hi September ni somni pakhat sang ni somni pakhat thole ni ania. Mizo official channel thlir tu lengai thatu zongjong te chibai vek ule. Tuna chuan khovel ram dang chanchin tharte kanon puang le do na ni. Indo thaireng din huna US le China anding ta. Indo na rap thak taka chu mai UN in a hlau. Country at chewangin Taiwan awangchok nilovin. AUKUS nuclear submarine awangin US le China inkar chu aboiru tak zeta. Amma ainan boruwa ka chezo kani. United Nations chuan khovel ram lian pani. US le China inkara New Cold War athen mai hlawa. China le United States te hian khovela thil ti thai jok ni anin chu na konga ram dang te chu din mun thalo taka anda hlawin United Nations chuan remna thainan anau chuak lom mai ani. UN Secretary General Antonio Guterres chuan annual United Nations in mu khomna khovel ram hruai tu ten an nei tur chung changa the Associated Press in an koma heta hian Antonio Guterres chuan khovela boruak rit tak in mung chhome kom hian Indona rap thak taka her chu apui pal mai hlo thon thu soyani Guterres chuan khovel ram lian pani te chu thok dun turan ni je soin US le China te hi human rights economics online security le South China Sea sovereignty chungchanga inti boy mai lovin thataka indor jok turan ni ati UN Secretary General chuan tuna zet zong anin chauton na thule hlabak mule hria turom ri silo heng ram thil ti thei pani te hi thataka anin dor ton theinan thil thazok ti dan tur zonanga yani khovel hian climate change COVID-19 le boipui tur dang na sang tho sen lo min hnut chia ma se heng zong hi superpower ramten chin felan tum lo chuan international community tan ti ngaina aom lo khovel hian indo na ma chon thei kan ni lo indo na hian ra tha chu angai lo ti na soi chu kani heti la hian US President Biden chuan China chu vo chun zom zelin AUKUS alliance aron pian vele US le tan rol puide chu Indo-Pacifica kuat anin din chhunga la he thila wang hian European Union China North Korea New Zealand le Canada te an lungoi lo hle ani soitong khan China state media in Australia chu an nuclear target ber an ni thei ti na lo soitoa he mi wang hian Biden a thin rim hle ani USS Wyoming SSBN 742 Ohio class ballistic missile submarine mangin Cape Canaveral Florida a China an ngam ziale an vona ni pa formin a minga daso 31 ti voin Trident 2 nuclear missile chu akap chuak ngalani Cold War hi Soviet Union le United States in kara thleng towa kumsang khazakua somkua pakhata USSR chu atluk chiat pha nge ni kha UN chief chuan US le China in kara new Cold War hi athleng le ni ngat zongin Soviet Union le US in kara Cold War icon chiat na athen na satzok arin thu soin khovela hian boina lian zel to mai sia tunma khovel chiat to na po kan la chingfel hlei thei si lo AUKUS submarine deal thar hi boina pakhat chu nia he hian China le United States in kara ti chle ani ati news chuan heng ram lian pani US le China te hi AUKUS nuclear submarine wangin indo theireng din munan ding meka chu wang chun ral thuman in leikhol na sa hle ni nan soi chu mai ba ka anral thuam tha te chu anin chhop nai zel ni nan soi bok France in UK defense minister nena meeting nei tura thu France sarkar chuan US UK le Australia ramten security lama tho ho na tur AUKUS an siam wanga lungoi lovin US le Australia an ram palai te ko ho nuwa UK defense minister nena meeting an nei tur po thul felta ani tunkar hian France defense minister Florence Parly le Britain defense minister Ben Wallace te chu London a meeting nei turan nia ma se ni min khan France defense ministry chun meeting hi nei ni don lo tia puang ta ani soitong khan ram pathum ten tho ho nan siam nuwa US le UK te chuan Australia in submarine nei na turin ma an lak pui dona hei wang hian Australia chuan kumsang ni som paruka France ne na tanga submarine US dollar maktaduai somliman huzet leitura in remna lo zia pui to chu suta hei hian France ati thin ur hle ani US in Texas border ke matangin Haiti mi thon kir Biden amol phozel US chuan Mexico ne na anin ri na bul Texas state huam chunga border ke ma Haiti mi te chu pathiani tang khana thon khir tana hemi wang hian Biden administration chu anmol pho pha hle ni nan soi tun maya Haiti mi
sing khat sanga chuang chuan Mexico ram rikal tlangin US an luta Texas ni eng mozat tangkhang to in kem leilo kan siamani pathian ni khan US chuan he border kem tangkhang mek te hi thlo theina mangin Haiti khopui Port-au-Prince lama anthon kir le ani heti la hian US apem lu tum te hi Haiti ramathon kir le an ni wangin an lungoi lo hlea an nun na tan po a hlo thonom nin an soi Haiti a chuan ha tho turom lo mai ba ka ahim lo jok bok nin an soya Biden ale ho te thil ti dan chu an dem hle ani pathian ni khan Texas ke ma om te hi thlo theina pathum mangin phur ho an nia thlo theina pakhata hian mi za somli panga zel phur an ni he ke ma om mek mi sang thum za thum te chu detention center a son an ni ti border patrol chief Raul L Ortiz chuan a soibok ni ruk ni sari chungin midang sing khat sang ni zaruk somruk pani te po thon kil e manan tum ti asoi Texas border kema hian Haiti mi te baka Cuba Peruria Venezuela le Nicaragua atangakal te po antela Office of the National Migration an ho tu Marie Lorde Jean Charles chuan Haiti ram anthon ki te hi US dollar za theu pe kan ni baka COVID-19 test nei sakve kan ni ti asoyani Israel Prime Minister tharne nanin mutumin Biden amuthu Benjamin Netanyahu Israel Prime Minister Louis Benjamin Netanyahu chuan pathiani khan a Facebook video post kaltlangin US President Joe Biden chu Israel Prime Minister thar Naftali Bennett nen anin mutum khan amuthu lai nia soi chu apholang social media mangtu then khat chuan Oval Office a Bennett an thu soila hian US President chu chuat lam en chungin amuthu lai video hi an lo share to bokani Reuters chuan an chui chin na he video hi khoidang lamani thu an soya video clip pakhat an kat nu rei lote a hian Biden chuan Bennett a chana hi aum le ani kumsom sari pakhata upa right wing Likud party ho tu Benjamin Netanyahu hi Middle East policy chungchanga chuan Biden a kingpui Republican Donald Trump palam tranglian takania Netanyahu hian Biden an meeting an nei chungchang chu minute somni paruk dona saita langin political issue sang an soilanga hei hi Israel news website lam chuan an ngai venzui hlea mi engamozat chu Netanyahu hi Biden anui so an pu ani kumin June thla khan Bennett kai hruina hnuaya left wing centrist right wing le Arab party tangrual chuan Netanyahu hi pai thlain Israel sarkar tharan dina Israel rama ro relna chelrai ber kumsom pan hi chung conservative party thunei na chu anti top ta ani eptulama ommek Netanyahu chuan sarkar na siam tumin mala le don ti soi Russia University a inpong ka na thleng Russia khopui Moscow khochaklam kilometer sang khazathum vela hla Premkai region a Palm State University PSU wa September ni somni sang hi somni pakhat khan mi pakhatin silaya pong ka chiama mi pariatan thia midang parukin hliaman tuarani silai keng mi pakhat thomno dumain thuam le helmet khumchu anram sana a chomadar som pakhat vel khan University a building pakhata lutin asila hi apong ka ta ani zirlai le zirti tu ta chu University auditorium atlan khominan birua then khat chu tukvera tangin tlan chuak bok Russia Official Investigation Committee chuan poi khoi tu hi he University a zirlai thoni nan soi kang mai tuilian kho khenga wangin khovel boruak a chechak le iwen kan chen na leilung chu pre-industrial hunlai ai khan 2.7 degrees Celsius in alum belmek ti UN Framework Convention on Climate Change in khovela boruak chia Global Emission Report ati chu antalang scientist chu danin ram sang ten boruak chian ti chu achu kumsang ni somthum ralma a za zela somli panga tala anti hiam lo chuan khovelin din mun chezo ka ma chondon din an soi ma se tu na boruak om danen chuan kumsang ni somai khan kumsang ni somthuma chuan za zela som parukina sang don ti report chuan ata lang bokani UN Secretary General Antonio Guterres chuan kan khovel kaldan chuan chiat lamapan mek ti soin kumruk liamta Paris Agreement a 1.5 degrees Celsius at inhiam tura gol kan siam chu bo chiat ani meka kan tum kan ti hlotling zo lawani chuan nun na le khosak nai na tur don ani ati ram sang te chu khovel semek tung ding tura tang rual turin soma boruak semek nena kan inum na hian chakjok ni tum turin angena mitinin kan mo phuna kan hlen thewanga ni ti na soi
Guterres chuan UNFCCC report a lan danin khovel lumzel 1.5 degree Celsius a ti hniam tur kan ti chu Paris Agreement in tiam na kan bo cheme kani kan tum kan la thleng thaya ma se hun kan nga to lo hle ani climate crisis laka hne na kan chan theinan tumu mal takle thoho na kan mamoni tin Twitter kal tlangin a soyani khovela borok in thak danglam chakta kara hian he report hi siamania heti la hian US khotlang lamte chu ramkang khokheng le tuilian ten ati boi meka China po in July thla khan thlipui le tuilian rap thak taka tur bok Europe chimlam ram tam takte chuan ramkang le tuilian sat tak an tok fo bokani ati anukhanan Group of 20 G20 lar takhi enge ani ti an soifi ateang Group of 20 G20 hi Intergovernmental Forum ni in ramsom pakwa mai baka European Union antelani global economy ka inhoi thil sang baka international financial stability climate change mitigation le sustainable development te an buai puani member ram te chu Argentina Australia Brazil Canada China the European Union France Germany India Indonesia Italy Japan Mexico Russia Saudi Arabia South Africa South Korea Turkey United Kingdom like United States te ania Spain chu permanent guest invitee ani bok G20 hi khovela economy li an ramtele industrialized le developing nation te ania anpol hian gross oil product GWP tanga zazela somkovel international trade ta zazela somsari panga tanga somria thuamin khovel ni puimun thuma thena mun ni an huambok anpol ramchin hi khovela ram area za ve vela tling bokani ram rang te economy din munatlak sira wangin mala turin kumsang khazako somko pakwa khan G20 hi dinania kumsang ni pariada tang khan he group hian kumkhata summit voi khatta labu asaya member ram sarkar ho tuluber finance minister foreign minister le high ranking official dangtelin European Union ayo in European Commission le European Central Bank te antel bok thin summit a hian member ni lo ram dangte baka international organization le non-governmental organization te po somtelan ni thin heti la hian summit an neina hian anti-globalization group chuan dodal an lan tir ve fo bok G20 hi permanent secretariat le staff omlo kallania group chair ni na hi kumtinin member ram te nain chel chok thina regional group rangin anin chel chok thina ni chair ni lai chuan atam chungin temporary secretariat adina heian an matho le meeting te halo boi puani tuna Italy chuan chair ni na hi chel mekani G20 summit hi kumin October ni somthum le thum khathian Rome Italy nei ni dona kumsang ni somni pani sang ni somni pathum le sang ni somni pali summit chu Indonesia India le Brazil nei aniang kumsang ni somni summit kha Saudi Arabia nei turania mase COVID-19 thrilenga wangin hemikum November ni somni pakhata tanga ni khan Saudi Arabia president nuaya virtual manga nei ani Spain chu member ni loma se permanent invitee ni angin summit a hian somtel ziania hei ba ka hian ASEAN chairman ni lai Africa rampani African Union chair ni lai le New Partnership for Africa Development nipat ayo te chu somnin president din mun chelmek chuan an region chunga ram dangte somtel bok thin kumsang ni somatang khan summit baka G20 ministerial level meeting po buas sa ani thina kumsang hi som pakhat le som panhi khan agriculture ministerial meeting nain sang hi som panhi le sang hi som panhi le som pathuma foreign minister meeting sang hi som panhi le sang hi som palia trade minister meeting an nayani kumsang hi somatang khan kumtin employment ministerial meeting nei zuyani bok ole khati zongkha international news kan puan theide chu ania mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan lo me